Kukizo Women Forum na yaningdaba phongdoragli Hindustan Time na lauba interview amadi Manipur conflict ki haurakfangi matangda Inner Manipur Parliamentary Constituency gi MP Dr. Angomcha Bimol ako jamna phongdokiba wafambu Kukizo Women Forum na kana yaningdaba phongdoragli Kukizo Women Forum na thadorba chirol amada Hindustan Time na lauba interview da MP Bimol ako jamna kumjalising aniga kulhumdoi gi me ahumdagi haurakiba conflicts asigi haurakfam amadi puwari lana semdin sajinduna Kukibu lana uhale amadi masamaki community supremacy agenda bu laitok lesin tawduna masamak political hudong chaba lawnaba hotnari haina su moral chiragli Suda lairiba keder singna makuta assault rifle paiduna chatpa urabaso makoina hana nomai kapa hoba natte haiba bimol akoi jamna khangdre tasengna maitegi naha amana pistol ama paiduna civilian singda nomai kapa hokibagi video lay iseng chengna me ahungi mamangdagi state force na sawatuna mitai militant chingna hingsagi thawong ching chathanaba semduna leirakkhibani haina su forum asina phongdoragli cherol asina makataraduna oidaba ngangba bimol gumba misakna hekta history iba yabanate mitai na control tawba state government na Kukizo gi mathakta ethnic conflict ki campaign chathaduna lakpani haiba wafam kanana chu kakpa yaroidaba wafam ni Kukizo miyangi mathakta chatharagliba onaibagi asuma wafam cheng semdok sadokduna masigi asengba asibu kanana chu muthatpa ngamloi haina chu Kukizo Women Forum na phongdoragli Peace talking mingda India government na KNOUPF pu kangkhatuna thamba yaroi haina Cocomi na phongdokhre Mapa lebaktagi haurakpa kulai paiba narco terrorist group po peace talking mingda India government na kangkhatuna thamba yaroi khudakta makhoiga chanariba suspensions of operation withdraw tawgadabani haina coordinating committee on Manipur integrity Cocomi na hairi Cocomi gi subcommittee IPR gi convener Laikuram Jayantana thadorokba cherol amada mathagi wafam asi phongdokladuna asigumba group asibu kangkhatuna thamba national security da singnabada natana rules of law amadi yelhomi singbu ngak senbada achoba singnaba ama adumak oiduna laigani Manipur da chathariba hinsagi thaudok sing amadi aina yadaba thabak sing chathaduna Manipur da ngasi tangdu leitadaba phibam amada lehaliba asi asigumba element sing asina thogalibani maram asina makoibu lamdam asida operate tawbagi ayaba pibagi mahut makoigi network asi thugainaba khudakta center government na chapchaba action lokhatkadabani hairi Ain kaina laukiba kulai sing thingalangnaba governor na appeal tawkiba asigi matangda cherol asina hai lamdam asigi naha singna nongmai lut tawduna kulai pairakiba ase government ge security sing matik sadabadagi awaba nanglaba kunja sing ngak chenba ngamdabadagi oikibani haina mipung khudingmangna khangi amaromda kulai surrender tawnabagi matam numit 8 ni khaktang piba haibase matam yamna tenmanbana miyambu wakhal tahanba amade cooperation pinaba matam kharaga sangdoknaba mathau tai hairi Manipur da mahausa punchida hanjilakpa ngamnaba suda leiba Kuki militant singi mafam kayada camp sing atoba mafam chingda hongdokhigadabani lojing loyada leiriba khunja singi punsi ngak senaba lengang na akanba thabak lokhatpaga loinana khunja sing asida amuk hana Kuki militant singna attack chata halaroi haibagi thajaba pigadabani haina chu Cocomi na taksilagli Lustingba ama khanduna lengak semnaba BJP gi president SARDA TAKSINKHRE Manipur gi tongan ba mafamdagi lakpa mama obi singna ngasi netai pa chutekta leiba thambal changlenda BJP Manipur Pradesh gi president SARDA ga unaduna demani pan yawba memorandum ama pisin ke bagal loinana BJP legislature singi manungda atuba matamda luchingba ama khanduna lengak ama lehenaba TAKSINKHRE BJP state president SARDA ga unaduna wari sanabaga loinana memorandum pisiluraba matung Paumi singa unabada singdamai thongam lekaidagi thongam ongbi inauchana phongdorakpada BJP state president ki maikaidagi lengak pairiba manungda nungsinadaba khana chainaba madi phamunabagi wafam leite athuba matamda lengak ama semlagani haibagi thajaba piraki hairi Manipurgi ima sing haise se phalaga khoise kai tongsigi ma laiba ki wara ba matam se kai tongsigi na koi kunsanaraga adidi madam kanota president SARDA sida madam da koi memorandum amta di pisala se na koi la pani madam na hairakota koi na athuba matamda mapi mapa leitriba akoi gi sarkar leitriba se ma athuba matamda leihanbiu koi na haiba matamda madam na governor da sumoi yam taksali matung da sumung taksan gini aduna moi jo athuba da mapi mapa leiba Manipur ma ingtapa Manipur ma koi na ba honagani haibati takire BJP state president ki maikaidagi makhatana phongdorkibada MLA sing nungsinana lairi atuba matamda lengak ama semnaba hojik governor Ajay Kumar Bhala gi mafamda sukana taksili atuba matamda lengak semduna mapi mapa laiba ingtapa Manipur ama ohengani haibagi thajaba chupirake ngasi pisileba memorandum asida yauriba demand sing
नुमित हुमनीगी मनुंगदा थबक्ता ओंथोरक्तबा तारबदी अकनबा खोंजंग चंगचिनबा ममा ओबिसिंगना सेम सारगनी हाइनासु महांगना फोंदोखी मेमोरेंडम अदुदा तालिबा डिमांड सिंगदे मणिपुरदा थोकलिबा लान असि अतुबा मतमदा लोइचिल्लु लमदम असिदा आइन कायना मिटोप चंगबा थिंगनबा अकनबा थबक लौखल्लु आइन कायना थारिबा पोपी पामी सिंग मरु फंगना मुथक्कदबनी लांजेनरिबा सिंग अतुबा मतमदा मसा मसागी मयुमदा इंग चिकना लेबा फंगहल्लु खुलंगाकपा फाबा पुनबगी थबक खुदक्ता लेकपदबनी हाइबा याउरी बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ए सरदारदा मेमोरेंडम पिसिलुरबा मतुंग वाफम असे मफम कयादगी लाकपा इमा सिंग अदुना गवर्नरदसु मेमोरेंडम पिसिनबा राजभवनदा चटपदा गवर्नर अजय कुमार भाला लैरमदबदगी महाकी सेक्रेटरीदा मेमोरेंडम अदु पिसिलमकी हाइरी चाइनागी प्रोजेक्ट सिंगी खुथांगदा इकोनॉमी चाखोथहनगनी UWSA म्यांमार की ख्वाइदगी चाउबा खुलाई पाइबा इथनिक ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड वास्टेड आर्मी ना चही की ओइबा मिफम पांगथोकलबा मतुंग म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की खुथांगदा लाइबाक असिगी इकोनॉमी चाखोथहनबा वारेप लौरे हाइना फोंदोखरे हौजिक UWSA ना म्यांमार की सानस्टेट अमदी वास्टेट असि खुलाई पाइबा लानमी 50,000 रोम थादोक्तुना कंट्रोल तौदुना लैरी UWSA ना म्यांमार दा पॉलिटिकल की ओइबा अहोंबा अमा लांगनबा लोना यादबा थबक थौरम चिंग मुथतनबा लौ सिंगु हेल्थ केयर अमदी एजुकेशन चिंगबा हिरम चिंग चौखतनबा थबक सु पाइखतकनी हाइना UWSA की ऑफिशियल चिंगना फोंदोकी हंदक चाइना अमदी म्यांमार की मिलिटरी जुंटाना बॉर्डर ललोन इतिकी थबक हानगुम चथनबा खुचमनदुना थबक थौरम कया लखतख्रे USWSA ना ममांगदा लैरंबा म्यांमार की जुंटा लेंगाक सिंगा सिसफायर तौनदुना लाखरबसो हौजिक लैरिबा जुंटा लेंगाक असिगदी सिसफायर तौनदना लैरी अदुबु जुंटा अमदी UWSA की मरक्ता खुथोकनबगी पाउदी लैत्रि मसिगी मथक्ता UWSA ना चाइना की प्रोजेक्ट सिंग सवतकनी हाइना फोंदोकिबा वाफम चिंग असिना तुंगदा जुंटागुमना चाइना की मतेंग लौदुना लान थोकलिबा म्यांमारदा अवोनबा पुरक्पा पामलिब्रा हाइबगी सिंगनबा पोकनरी गवर्नर कांगपोकपीदा चतुना कुकीजो लुचिंगबा सिंग उनख्रे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमता ngairaba waroisingi lambi oigani haina गवर्नर थमख्रे गवर्नर अजय कुमार भाला नंगसी कांगपोकपीदा चतुना कुकीजो की लुचिंगबा सिंग उनबका लोइनना डिस्ट्रिक्ट असि चौखत थौरांगी थबक सिंगसु खक्तेंगना येंचिनख्रे मणिपुरदा प्रेसिडेंट रोल लाक्तुना गवर्नर अजय कुमार भाला ना राजभवनदा फंबगी महूत सेक्रेटरीट फमदुना एडमिनिस्ट्रेशन की थबक थौरम चिंग येंसिनबा हौख्रबा मतुंग अहानबो ओइना ngasi कांगपोकपीदा चतुना मफम अदुगी चौखत थौरांग चिंग येंसिनबगा लोइनना कुकीजो की लुचिंगबा सिंगसु उनख्रे गवर्नर अजय कुमार भाला ना अहानबो ओइना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मोइबुंग मंडल विलेज दा थुंगलबदा कुकीजो मियाम ना महाकपु तराम ओके लोइनना प्रेसिडेंशियल कॉलेज तोबुंगदा IT सेंटर अमसु गवर्नर संगादुना मियाम दा खुसिनकी लोकल यूथ सिंगदा डिजिटल एजुकेशन की मंगाल फंगहनबा पांडमदा IT सेंटर असि हांदोकिबनी उनाबादुदा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल सिंग SP कांगपोकपी सु सरुक याकिबगा लोइनना कुकीजो लुप सिंगी माइकैदगी गवर्नर दा मेमोरेंडम पिसिनकी कुकीजो काउंसिल की माइकैदगी पिसिनकिबा मेमोरेंडम अदुदा कम्युनिटी असिना मायोकनरिबा पॉलिटिकल इशू कया अमा पुथोक्तुना गवर्नर दा खंगनके हौखिबा था कुनिथोय रोम असिदा मणिपुरदा थोकलिबा इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स असिना कम्युनिटी असिगी मियोय कया मिसिमिना थोकलिबा मयुम मकै लैतबा मियोय कया लांजेनदुना लैरी चर्च याउना युम कैमै थाखिबगी वाफम चिंग पुदोक्तुना गवर्नर खंगनके लोइनना कुकीजो काउंसिल के माइकैदगी मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असिगी वारोइसिनगी लंबिदी कुकीजो कम्युनिटी की ओइबा लेजिस्लेचर यावबा यूनियन टेरिटोरी अमगी मखादा तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन अमा लैबना ओइगनी हाइनसु गवर्नर अजय कुमार भालादा तक्सिनके PDF की मकोक नुपी ओंगसांग चुकीना बर्मा की गवर्नमेंट की मथक्ता लान होबा तोकलगे हाइख्रे 2023 की अगस्त की अरोनबा वारी सानदुना लाकपदु ngasi माइ पाख्रे अदुबु बर्मा असि मचेत अहुम दि थोकले मसिदा मचेत अहुम असि अमुका पुना बर्मा की गवर्नमेंट ना पाइसिनबा ngambagi पांगल दि फजना लैरे PDF हाइबदी PRO डेमोक्रेटिक फोर्स असि अमेरिका ना 2023 दा सेमजरबसो खुलाइगा ट्रेनिंग गदि 2012 दगी 2013 दा ख्वाइदगी यामना पिरकी हाइरी PDF की सरुक अमा ओइरिबा चिनकुकी जो महिक वायरस मयामदी अमेरिका ना ललोंग तौरगा सेमलकपा मरमना शांति की यानबा अदुदा याव हाइबा याकिद्रे हाइरी कैथल 360 दगी अपडेट लखोचगे कौत्रुक कदांगबन ड्रोन बॉम्ब थादा रखिबा अदुदा ड्रोन सप्लाई तौकिबा कुकी मसा अमदी सेनबा मयांग मसा मसा खंगबा ngamle प्रिंसिपल तोइना सेनबना कॉलेज के एकेडमिक एटमॉस्फेयर दा काहली हाइबा वहाउदगे खा मणिपुर कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ngasi mahiroi singna कॉलेज थोंग लोंचिनख्रे थौबाल पुलिस ना गाड़ी हुरानबा सिंगी मथकदा अकनबा ड्राइव चथबा हौख्रे गाड़ी मंगा मियोय अनि फारे
Thobal SP Dr. S. Ibomsagi listing makada Thobal District Police na gari huranbasing fagatnaba akanba drive chathaba hokre. Drive asigi manung chana gari mga amadi miyoi ani fagatpa hokre. Thobal Police ki pauna hai Thobal SP Ibomsagi midyeng makada DSP N Chadananda amadi DSP DS Dines Yauba CDO Thobal ki team amana lilong amadi yairipok singda drive chathabada huranbani singnaba I-120 yauba gari mga fagatpa ngamle. Gari sing adugi manungda Honda Dayo ama, Activa ama, Royal Enfield ama, Pulsar ama, KTM bike ama ni hairi. Thobal Police na yuyonba ama pare Thobal ki SDPO na lusingba Thobal Women Police Station ki team amana ngasi numidang wairam Wangjing area da drive chathabada yuyonba ama pare hairi faraba miyo edudi Wangjing lamding kumantem lekai dagi Haikhre raden sahi nimpu mari kawi hairi mangondagi all mox bottle mapan DIC liter kun mga fagat pangamle hairi fagalaba polamching police station da puraktuna makataba thabak ching lokholagani hairi.